Mucirithania Monica Kivuti wa igoti ria Makandara arathie na mbere kwamukira urigiti thibitari thutha wa kurathwo ni OCS wa Rudiani riria egutua cira wa mutumia wa abitha uyu. OCS uyu uri urathirwo na akua hau ni maabitha a borithi aria mauma igoti-ini arathire Mucirithania Monica Kiero thutha wa kwaga gukenio ni itua ria cira uria ugumeire mutumia wake. Akeija mwena compensation makigorirwo makiregana na kaundu gaka ga gukorwo eti no kuragukorwo eti abitha a borithi mena micinga igoti-ini, angi makiuga eti no makorwo makigarukira raia na kumaratha na makoria usalama wao we mwena uriku kana no ngikorwo akimateithia ungikorwo abitha a borithi nio maragikorwo makimagaruruka. And Charles Nyamagogo, surely corruption and impunity in the whole judicial system is defending. I imagine guns in hand of police and wonders if one turns against people what will happen. Na mere waboya kwa serikali ichukue jukumu ya watoto na wagesidu atia kwa marakara ni kwa kurakara. Na Gladys Mwangi kwa muthuri ni akuwa na ake mutumia oho mwathani ririkana ciana citu rimwe igeragira mathina inene undu witu. Goko ni kwa Mwangi wa Mohoro, ngakorwo ngikwehoa na gitio kinene ukorwo subscribe thini wa YouTube channel ino itu.